Zo bibiri kandi byose bifite impamvu. Rugagi ni umugabo ufite umuryango, ni umupapa w'abana w'umudamu wanjye yitwa Mutamuriza Antoinette. Hanyuma abana banjye mfite abana batandatu. Ubwo uwo niwe Rugagi Innocent ufite umuryango, ufite famille. Bishop ni umwungeri, ni office, ni bishop, ni titre ya yo kuba overseer cyangwa se niko bakunda kubyita muri biro. Ni bishop, niwo murimo nkora nk'umushumba cyangwa se nk'umwungeri w'amatorero. Iyo fonction cyangwa se iyo biro ya bishop ya episcopal nayinjiyemo muri ordination yabaye muri 2012. Le 30 juin 2012 nibwo nabaye consacré kuba bishop na père spirituel wanjye yariwe Archbishop Dr. Arthur Kitonga. Ndizera ko hari benshi bamuzi mu gihugu cya Kenya, kandi saho Kenya gusa no mu migabane itandukanye y'isi kubw'umurimo yakoze ukomeye. Turabahaye ikaze kuri Gisha TV. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire, kandi umutumire nawe si uwundi ni Bishop Rugagi. Nta byinshi nza kumuvuga ko kuko namwe murabyumva, iyo umuntu avuze umuntu ni Bishop nuko abaze kuvuga. Kuko mu murimo dukora, mu murimo Imana iduhamagarira gukora, wo kurongora canke kuvuga ijambo ry'Imana, ibyo bita mu Kinyarwanda kubwiriza ijambo ry'Imana, kuvuga ni kimwe mu bikorwa byacu. So murumva rero impamvu atavyinshi no muvuga ko, ariko byinshi aza kubyivugira. Bishop Rugagi, turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi turishimye cyangwa turanezerewe kubona turi kumwe muri studio kugira ngo tuganire ku murimo w'Imana no ku mateka yawe nk'umukozi w'Imana. Reka ndaguhe umwanya kugira ngo uramutse abazokurikirana kino kiganiro aho bazoba bari hose, mu Burundi, mu Rwanda, muri Galake cyangwa East African Community, mbere no mu mpande zine z'isi. Turaguhaye ikaze. Urakoze cyane Pastor Diamond. Ndagushimiye ko wateguye uyu mwanya mwiza kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye wowe na famille, wowe na ministeri uyoboye, ubereye umurongozi. Imana igumugisha ko wanyumviriye ko hari icyo dushobora gupartager kugira ngo tuganire kubw'umurimo w'Imana cyangwa se kubw'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Asante. Reka nkuko mu Kirundi bavuga ngo tuduge ku ijambo. Ikibazo cya mbere, nk'umuntu atazi Bishop Rugagi, Bishop Rugagi ni umuntu ki, ninde? Mu Kirundi ari ikiganiro bavuga ngo yamaze iki, wamaze iki. So mu majambo yawe, umuntu kugira ngo amenye, hariho Rugagi, hariho na Bishop. Hari Rugagi umuntu, hakabona Bishop umwungeri. So muri ibyo bibiri urahera aho ushatse kugira ngo nk'umuntu atarakuzi cyangwa n'umuntu yarakuza kumva gusa Rugagi cyangwa kumva Bishop, mugabo adatahura neza. Deja hari n'ukuntu ibyo bintu bikunda kugorana kenshi je ndakunda kubwira abantu, buriya si hari igihe baza umuntu ngo witwa nde, umuntu akavuga ngo nitwa Pastor Mugisha. Ntabwo nitwa Pastor Mugisha, nitwa Mugisha, ariko nkaba ndi umwungere, nkaba ndi umupastor. So izina ryanje Pastor ni mu mazina yanjye, harimo kugiye no kundanga muntu, nta hantu na hamwe ushobora exactement. So rero mu majambo make hari abantu bashobora kuba bakuzi nka Rugagi utari pastor, utari bishop, hakabona abakuzi Rugagi Bishop, hakabona bumva gusa Bishop batazi Rugagi. So noneho
ku muntu yoba atakuzi kugira ngo akumenye, Rugagi ni umuntu ki? Bishop Rugagi ni umuntu ki? murakoze cyane. Umbajije ibibazo bibiri kandi byose bifite impamvu. Rugagi ni umugabo ufite umuryango, ni umupapa w'abana w'umudamu wanjye yitwa Mutamuriza Antoinette. Hanyuma abana banjye mfite abana 6. ubwo uwo niwe Rugagi Innocent ufite umuryango, ufite famille. Bishop ni umwungeri, ni office, ni Bishop ni titre ya yo kuba overseer cyangwa se niko bakunda kubyita muri biro. Ni Bishop niwo murimo nkora nk'umushumba cyangwa se nk'umwungeri w'amatorero. Iyo fonction cyangwa se iyo biro ya Bishop ya Episcopal nayinjiyemo muri ordination yabaye muri 2012. Le 30 juin 2012 nibwo nabaye consacré kuba Bishop na père spirituel wanjye yariwe Archbishop Dr. Arthur Kitonga. Ndizera ko hari benshi bamuzi mu gihugu cya Kenya. Kandi saho Kenya gusa no mu migabane itandukanye y'isi kubw'umurimo yakoze ukomeye. Uwo rero niwe Rugagi Innocent ndetse na Bishop muri office y'umurimo w'Imana abasha gukora. Urashobora kutubwira mu ncamake parcours yawe, urugendo rwawe rwo kuba Rugagi, ukava kuri Rugagi reka ugakizwa, hanyuma ugatangura kwihebera umurimo w'Imana, kwinjira mu murimo w'Imana gushika naho uba consacré, ugatangura gukora igikorwa cy'Imana. Ndashimiye ko umbajije muri uwo mwanya, kuko nibwo bwa mbere umukozi w'Imana dukoranye ikiganiro. Mbaze ngushimire, hanyuma ambaze be nibyo urugendo, parcours y'urugendo rwanjye. N'umugisha ukomeye. Rugagi yavukiye mu muryango w'abana 7. Abo bana 7 bakaba hasigaye 4, 3 bo ntago bakiriho, ariko 4 bo barahari. Mu kumenya Yesu kwe cyangwa se mu kumenya ko Yesu agira neza, hari ubundi twabaga kuri Goma, mu rugo iwacu twabaga kuri Goma. Twabaga Gisenyi kubera akazi papa yagize muri Elzaïr, turagenda bimukira kuri Goma hafi n'akazi ke, ariko mu rugo ari Gisenyi. Hanyuma muri 86-87 nibwo haje umukozi w'Imana Renard Bonke, ahantu twa kuri Instigo. Niho yaje, niho bwa mbere numvise gospel ifite imbaraga, ifite ubushobozi muri 1987 cyangwa 77 cyangwa 77 reka 76 muri yo epoque 86-87 niho nabashije kuvuga ngo ndapfukamye. Ndapfukamye kuko yaje kuri Instigo, avuga ubutumwa. Yari igiterane kinini cyane, ariko mbere yaho hafi yo mu rugo hari eglise ya Sepeza, yari Sepak. Mbere yo kumutegurira ibyo biterane habayeho bya bindi bajya bagaragaza amafilme ya Yesu. Kubatazi Sepeza cyangwa Sepak yari eglise Pentecote yo muri Zaire, muri Zaire avance. Mu nyimhendutse Kongo iba Sepak. Aho niho
mbere yuko tujya muri icyo giterane cyangwa mbere yuko hari amatangazo manini menshi so mbere yuko tujya muri icyo giterane hari umugabo witwa Pasteur Murenzi wari responsable y'iyo eglise twari tunaturanye mu rugo uwo Murenzi ushumbye iyo eglise ya Sepeza turagenda tujya gusengerayo batwereka filime ya Yesu donc ni nkaho yari visitation ya mbere kubona iyo filime ya Yesu no gusobanura nuko bimeze umutima utangira kugenda woroha as a teenager kugira ngo umutima noneho tugiye no muri icyo giterane kubona umuntu wagendaga n'imbago wari mu kawirice bwa bugare bw'ibimuga bwo muri Congo bwa fabrication locale ukabona barahagurutse baragiye impressed kubona umuntu utavuga arimo aravuga umuntu utumva arimo arumva nibwo bwari ubwa mbere kubona koko ubushobozi bw'Imana so igihe yahamagaraga abagomba gupfukama and then nanjye nza gupfukama uwo munsi nyine turakomeza nkomeza urwo rugendo uwo munsi nicyo gihe twokwita yuko watuye ukakira Yesu umwami n'umucunguzi mu bugingo bwawe ngira amahirwe no kujya kuriya Murenzi wo twari duturanye ariko mbigira ibanga rikomeye kuko iwacu bari abagatolika bakomeye cyane mama yari umuntu uzwi kuri za paruwase yari umuntu uzwi ahantu hose nabishije igihe kinini kubera cya mbere kutamubabaza kuko ni nanjye wari kumwe nawe proche donc nkajya ngenda adashaka donc ntashaka kubimwereka kuko n'ubundi yaranatubyutsaga mu gitondo kujya mu gusenga muri kiliziya akambwira tugende tukajyana kwiga amasomo yose iki nkayiga ariko sinayize kubera ko mbikunze jewe nayize kugira ngo ntababaza mama donc nkakomeza kujya hombi ariko ntashaka kumubabaza nkabikora uko nguko kugeza igihe aho mu myaka 19 aho twaje gutandukana nawe nibwo ibyo byakomeje noneho kuba muri jewe noneho bifite izindi mbaraga zikomeye mu buzima bwanjye nkumva noneho decision yanjye ndakomeza kugeza igihe naje kumwicaza ndamubwira rero namaze nafashe iyindi nzira arabibona arabyemera nuko nkomeza inzira yanjye gutyo ucubatizwa ryari nabatijwe muri kuva icyo gihe cyose kuko byafashe umwanya byafashe igihe mwanya kwinyegeza kugira mama ntabimenye 97 niho okay umva byagufashe imyaka 10 kugira ubatizwe mu mazi menshi process ndende birumvikana kubera ko no kubazo twumviriza kenshi icyo kintu kirakunda kuba ikibazo cyuko hariho nk'umuntu aba yaravukiye muri Eklezia Katolika nk'uko twese twari abagatolika hanyuma hariho bamwe bakizwa bikoroha mu muryango yuko ushobora kucuja kubatizwa ubishatse ariko rero abandi biba bigoye kuko nashatse kugenda nihishe nashaka kugenda nihishe njyanye n'abandi bajene bose muri abo babonye iyo grace y'icyo gihe biri kuri page noneho nkabona nabyisha gute Murenzi turaturanye Pasteur Murenzi turaturanye afite n'abana barumuna ababereye oncle babana tuziranye tubana
bobo nta kibazo kuko bafite aho basengera n'ibindi byose. Hari n'abandi tubona n'abandi bo banasengera nta kibazo. So icyo kintu kiguma muri jewe gufata iyo decision. Ibyo n'ubuhamya bunini bukomeye ku buryo decision ni ikintu naje gusanga determination burya byose Imana ibibizi, ariko gufata icyo cyemezo determination ngo ndagiye ni ikintu gikomeye. niba byoroshye nicyo gituma nako navuga nti kubazo kumviriza iki kiganiro. Hari abakunda kugira ikibazo ugasanga kenshi kubera umurimo uragoye, amategeko y'umurimo uragoye, ugasanga nk'umwana yakijijwe mugabo ntaca abatizwa ubwo nyene kubera umuryango gutinya uko babifata, uko bazobitahura. Mugabo basanga abantu ko mubwira ko pression nk'uko umengo kubera ko atarabatizwa hari ukuntu umengo ntarakizwa. Mugabo niho menye ko ari ibintu bibiri bitandukanye, gukizwa no kubatizwa. So Imana iraguha umwanya wa buri kintu. Urabona nkawe byagufasha imyaka 10 kandi icyo nzi nk'uko wabivuze, nimba wari watuye muri 86-87 wari wakijijwe, mugabo bigufata imyaka 10 kugira ngo Imana ikugura umwango ushobore kwicarana n'abavyeyi ubabwira uti icyo kintu nicyo abantu benshi batajya basobanukirwa. Umuntu abazi ko kujya mu mazi nibwo abakijijwe. Ijambo riri mu Baroma ndavuga ngo ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe. Donc nuvuga ngo icya mbere ni uko watuza akanwa, icya kabiri ni ukwizeza umutima. Uzabukijijwe uwo mwanya. Donc kwatuza akanwa no kwizeza umutima ko Kristo, donc hari Imana yamuzuye, uwo mwanya uhita ukizwa. Kujya mu mazi ahubwo nugusoza gukiranuka. No kuvuga ngo ni navyo bifise ubushobozi bwavyo, bifise umugisha. Hari umugisha duhabwa kubera kubaha iryo jambo ry'Imana. Mugabo kujya mu mazi menshi siko gakiza k'umuntu, ariko urya munsi wizeye ukavyatura n'akanwa kawe no munsi ubuhawe gucika umwana w'Imana kandi no kuba wayukijijwe. Nk'uko yavuze ati navyatuye muri 86-87 ariko byagufasha imyaka 10 kuko umuvyeyi waramwubaha kandi ijambo ry'Imana ridutegeka kubaha abavyeyi. So biyandi majambo watezwa gufata umwanya wo kwitegura kugira ngo n'umuvyeyi umutegure ku buryo n'Imana nabigufashe, kuko urona après 10 uyimubwiye nta n'ikibazo cyahabaye. Kumbure yuza kwimubwira muri 86-87 kumbure byari gushobora gutera ibibazo. Mugabo mu mwanya w'Imana, iyo umwanya w'Imana washitse ikintu cyose kirikora. So rero ndumva gwara urugendo rutorosha ariko urugendo rwiza, kuko ivy'Imana kenshi ndakunda gutangaga uburore kuriya ku muririmbyi Apollinaire, kuko uturimbo twinshi yagirimba n'amajambo menshi aryoshye ngo ntibyari byoroshye ariko byari bikwiye. So hari ibintu byinshi ducamo bitoroshe ariko bikwiriye. So nuko rero muri 97 urabatizwa mu mazi menshi. Umaze kubatizwa mu mazi menshi, hagati aho wari waramaze gutangura ministère à temps plein canke wari no ni bya bindi twajyanaga n'abandi kuvuga ubutumwa butandukanye ku bantu batandukanye, ibigo bitandukanye, ndetse nibwo yari nka reveil y'abandi ba jeune. Ubwo hagati aho nahise joininga njya muri ADPR, ni Église Pentecoste, niyo bundi nakomejemo. Église Pentecoste niyo nakomejemo n'icyo gihe cyose. Aho muri Kongo cyangwa ari mu Rwanda? Mu Rwanda. Muri ADPR. Muri ADPR. Muri ADPR hariyo ububyutse bw'abandi basore batandukanye bakunda Imana, ntazi ukuntu nabisobanura, bega bafite inyota ikomeye ya yindi. Muri icyo gihe cya 97 ndabizi ko i Kigali hariho ubushuhe mu buryo bwinshi butandukanye. Ku nkuru nziza hariho za restoration zishushe, hariho za Zion zivuka. Wewe nk'umu ADPR muri icyo gihe
kubera ko amateka ya ADPR cyangwa Panekoti Burundi paraporo y'andi mashengero nibaza yuko abatari bake bari mu murimo barazi uko biba bimeze. Buriya bushuhe uriya muriro we wawufata gute nk'umujene wo mu ADPR? Hari abandi bajene bariko batsa umuriro mu yandi mashengero atandukanye na ADPR, kuko urabizi ko hariho ingwara yuko dufate muri ADPR cyangwa muri Panekoti turashaka Burundi babona umengo ayandi mashengero hari ukuntu umengo nibyo barasenga mugabo umengo hari ukuntu nshatse guca bugufiya nk'umurundi ndabivuge mu buryo bworoheje, ariko hari abantu karema simplement bari bazi ko amashengero adakijijwe. No, niko byari bimeze parce que ukuvuga niko twabibonaga, kuko n'umuntu kuza muri eglise afite imisatsi batubiraga ko ari karashika, ari umuntu ufite amashetani cyangwa se afite amaherena cyangwa afite amameshe inzahabu niki deja mwatangiraga ku intereseda muri eglise kubona gusa ko yinjiye umudamu umeze uko nguko ni ikintu cyabaga kiri automatique kwita kumenya ko umuntu ntabwo akijijwe. Yabasengera Zion, yabasengera Restoration, yabasengera handi hantu wabonaga ko adakijijwe. Donc directement wumvaga ko hari nabo twasenganaga, hari nabo twasenganaga. Ndabyibuka ari mu Bishop Rugamba ari Kigali, twari inshuti tukiri kumwe muri ADPR, ariko umunsi Bishop Rugamba yagiye gufungura eglise ubushuti bwarahagaze. Kuri yaraguye donc kuri jewe mbere yanjye ntabwo nongeye kumubona nka mwene data, ntabwo nongeye kumubona nk'umuntu wanjye yamyumvira, ariko ni umukozi w'Imana, yabaye pasiteri muri ADPR, yabaye pasiteri muri indi shengero. Noneho avuye muri ADPR icyo gihe ajyana n'undi mugabo nawe nakundaga, bose ubu ngubu ni inshuti, n'undi mugabo nakundaga pasiteri Kayitare, n'undi witwa pasiteri Rwibasira, n'abandi benshi bavuye muri ADPR bajya gutangira eglise. Ndavuga mana Satani atwaye abantu b'Imana kweli. Ndetse ndabyibuka Bishop Rugamba musanga ku Muhima aho yafunguriye eglise, nakwinjira na hariya aho yafutangiriye eglise mu kantu ka etage kari ku Muhima, nkumva simfite no gutindana nawe, sinshaka no gutindana nawe, ntagishikana n'imbifitiye n'iki byose. Nicyo kikoreka imbaraga z'idini, kandi ibyo si Imana yabimbwiye. Oya, nta Mana yabimbwiye ngo yakoze amakosa, nta Mana yambwiye ngo Kayitare yakoze amakosa cyangwa abandi bagiye, no jamais du tout. Urimo urabyumva? Gusa bya bindi kugira ishyaka ry'idini, kugira ishyaka ry'idini, ibyo ngiye mbivuze byaba ari terrible muri mu bantu bakundaga idini n'ishyaka ryabyo, j'étais déterminé, bikomeye n'abantu benshi barabizi. Mu ma representation légale ya ADPR kugera ku bantu bafite ama region n'abafite ama paroisse, ibyo ngibyo barabizi. Donc ibyiri twishyaka ry'idini nari mbirimo neza cyane. Icyo gihe wariga warakora? Icyo gihe narakoraga. Warakora. Okay. Mugabo apana muri ministeri, apana mu murimo w'Imana. No, imirimo itandukanye. Nakoraga imirimo itandukanye. Wakorera leta cyangwa wakorera? Nakoraga muri 96 97 95 96 97 nakoraga leta. Okay. Hanyuma iyo periode urayibayemo, hanyuma se wagiye gutangura rero gute kwinjira muri ministère à temps plein? Watanguye kuko muri ministère à temps plein nkanje narangije ishure ubwo nyene reka ndabyite cyamba temps plein ko nta kindi kintu nari mbise nkora uretse umurimo w'Imana. Hanyuma mvuye donc muri ico gihe nyene canja kwiga, urumva kwiga ishure ry'Imana
iyo ni experience ariko hari izindi experience usanga nk'umuntu urabaye umuririmbyi gatoyi mugabo ugikorera leta cyangwa private citizen cyangwa ukorera compagnie ziri privé nyuma y'ejo ukaba intercesseur urazi ko hari uburyo bwinshi umuntu yinjira muri ministeri so muri 97 urabatijwe muri icyo gihe urakorera Imana ukunda Imana mujyana n'abandi bajene kuvuga ubutumwa bwiza mugabo urumva urakorera leta so ni gute wavuye muri ivyo vyose none ugatangura kwinjira muri ministeri ugatangura kwinjira mu murimo w'Imana kumbure buke bukura no kumuntu agenda yinjira niko nibindi agenda arekura buke nimba karakazi kumbura ugabanya amasaha kumbura wakora ubuzi bubiri butatu ukuramo kamwe bubiri gushika naho none wisanga uri full time nkuko bishoboke kusanga uri full time mugabo utaraba pasteri kiri mudiakoni umwarimu so a partir yo ngaho byagenze gute no kugira ngo winjire utangure kuba gukora umurimo w'Imana gusa atakindi ufatanya n'umurimo w'Imana aho naho hari indi etape nini kuko nabanje kuba umuririmbyi mbere ko umuririmbyi nari muri groupe ifasha ménage de l'église donc ménage de l'église byose tout buri wa gatandatu nari muri iyo groupe so iyo groupe muri samedi naguciriyemo aha anye ndashaka ko abantu bazohumva bakatahura ni ikintu nkunda kubwira kenshi abakristo kenshi abakristo iyo babona abapastori bari kwakora umurimo w'Imana cyangwa n'abatari abakristo muri rusange kuko iyo umuntu yamaze kuba pasteri of course biragoye kugira ngo we pasteri wongere uje gukubura wongere uje gukoropa upanga intebe ugira iki mu ikintu mwanza kugira kenshi nkunda kubagira nti mwibuke yuko ibi bikorwa twarabikoze hari igihe twabikoze hari igihe twakubiye amashengero hari igihe twakorofye amashengero rero uvuga ngo kugira ngo tugere aho turi uyu munsi nta kintu na kimwe abandi bariko barakora mu ishengero uyu munsi tutigeze dukora twarakubuye twarakorofye twararirimbye twarasenze ni uvuga ngo izo ministere zose turazizi kuko hari igihe no gutangira Imana kuko uyu munsi hari igihe bishobora gusanga n'uyu munsi murimo w'Imana hari abantu iyo nk'umupastori cyangwa wese ariko arigisha gutangira Imana batabitahura nk'uko umengo ni ikintu gishasha kibaye mugakere ngaho nti erega tutaraba abapastori ibi tubabwira gukora twarabikora kandi n'ubu turabikora kugira ngo babyumve ntibibaze ko cyambu nakantu gashasha creativity nakantu gashasha abantu bakreye oya twarahaciye twarahabaye twarabikoze niyo mpamvu tudashobora kwigisha cyangwa tubwira abantu ngo mukore ibyo tutakoze so rero duga kwijambo ariko uravuga ingene wakorofye wakubuye kuko nk'ubu hari abantu bashobora kuraba bumva Bishop Rugagi bavuga ati Bishop Rugagi it's big ni ikintu kinini none kumva ko rega Bishop Rugagi yarakubuye eglise yarakorofye eglise n'ibindi kandi bagukora eglise no gukoropa reka shiremo kugira abakumve harimo gukoropa muri toilette cyane muri toilette no birimo nabyo birimo kugira bavyumve yuko abakozi Imana burya kugira ngo bagere ahantu ushobora kwitwa amazina y'ubwoko bwose hari urugendo uba waraciye urakoze bandanya aho muri iyo groupe yo gukora ménage muri eglise donc twigabanyaga bamwe abakora nubwo mbere itaratangira kubakwa yari eglise y'amabati yari eglise y'amabati kuko ni eglise yari igiye gutangira mu Kiyovu ni yari eglise y'amabati nta yari itaratangira bari batangiye gusiza hari ama fondation bagiye tujye kuzamura eglise donc iyo ménage yabanza gukorerwa muri iyo eglise y'amabati isanzwe kuko nta n'ibyuma by'abagamo n'ingoma y'uruhu hakubitwaga ingoma kuko yari eglise nshasha ihavutse igiye kwatangira so ni ingoma y'uruhu yakubitwaga aho ngaho iyo eglise yuzuye hanyuma
haba amagroupe bamwe bakora ménage muri église, donc gukoropa, guterura intebe kuko byari ibitebe by'ibibaho, kubiterura kubigerekeranya ibitebe by'imbaho, hanyuma nyuma y'izo ntebe z'imbaho hari kukoropa, noneho mbere simitara ryamo hari ibitaka ivumbi, hari mu ivumbi, ugasukamo amazimo aho ngaho kugira ngo ivumbi ritabanza kugira, n'abandi nabo bakajya kuri toilette, niba uwo munsi nari umunsi wo kujya kuri toilette ubwo nkajyana n'abandi abajya gukorerayo amasuku n'ibindi byose. Niba ndiyo gukora muri église uwo munsi nuko nguko ndiyewe, ubwo ndi kumwe n'abandi tugakora iyo mirimo yo muri église yo gukora amasuku aho ngaho, kugira ngo inzu y'Imana ise neza, inzu y'Imana imere neza. Urakoze cyane.